na Ghana for so mano ye de aba mo so e ma ye wa brochire ene ma so aye wo Ghana yanka bi anhyem se me acknowledge yenua be me ya ye friend no adwempahene me acknowledge you because your page and me kotie wo interview with the lady no na nasafo X na wa ba bonten no and then also another lady be our friend me ono so ye na nasafo X but also person ni din be ba bonten ono so oye na nasafo X na enra emse na me ye video no na ono so wo hwe me pa etu ono so efrem ye ne amo no so wabeka ono so ne die say pilo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  wabeka ne die hwe areho eya emegu abroche ebre pa o abroche for ma binum ebre na se ye beka pa abrochefo meme binum tirimu ya dene abrochefo meme binum tirimu eya dene mo treati e ma te se sane mu ni nua manom te se sane sabi enyu oba mpo na wo te se sane asa wo de wo no kire se wo ye wo brempon ana se wo ye superior na ka me hu ye ahemfo kra ne krokroma me hu ye ahemfo kra ne fa ade a wo mu ye ne yie ahemfo edi enti ne edi wadi hini ye di wadi hini enam se ye nim se wo abadaye wo tema wo ehumobro edi ma wo bi ni nyina ye hwe eni nti ne esi wo hini enye efiti ya ne apagya ne edi wasi ho ne toda bia eya na ebinum no wo mo ya ma abonten so fo no no ane de no ato atwene ne de wonyi ne yie da meme bi wo wiase amenu mienu ye timu ya etirimoden si ye kase etirimoden rewura wo mo ma chese wono de sebita frache akokokro onya akokokro bebo na etirimoden ebinum so hono mo a omo ye opportunity meme binum gu abrochire ha se ya wono ote on ma wa ye na adwen se especially or target single mothers man na yawo ba akum yenu miensa enan enum ensia no man na yawo wo na asebe ye ne mema ntie no wonim so wo ba we die wawo ba ko awo mienu awo miensa wawo nan ono kra no hu ne hu se wa ye desperate che sa se obi akra mpe no because ye no ye society no sa na ye fu so obi wu bebiri a wa free road ko be makro tumi ka kire ne yere se na wawo miensa we hu ana ebe fa wawo mienu hu ana ebe abefa wo ni ama udin bon 3 bon 4 ba be ma no so ono so wo miensa no de ye mfre no bon da bi Bema na sebita fracture wono ne sperms ene call wo ba ni mu e ma akola ni free mu ba ye no wono de ye money din ye ma ne title de bi ye lebo no ye ma ne tag bi abon 3 ye ka se bema we do ye bon 3 ana bema we do ye bon 4 de bi itu bon se de bia na mema no ma fom hu adi no mo ko because bon bia na wo mo so but wo ba si ma de wunya wo ba akomienu miensa a sebita fracture aware na relationship na anya yie na wo tu ba bia wo titi wo mowuremu eni ade ade ahwe wo mama wo mana pagya no ni abma wo label ni ade label na tawle wo ho biam enti ye wo mema ni bi wo hono mu a wono no wanya hunu se sa na titi de bi o target sa ma no ai won kofo oba a woni bada oboa because wonim so oba a wo ba de wo hwehwe no eya aware wo ba a wa wo mienu ba komiensa enan enum ensia nwotwe wonim se sa oba ne de wo pene ya aware enti wo approach wa ne tactics nyina ne ye me ware wo I will marry you me ware wo ai nana safo ne trick no ne trick pa no wo hu wa I go marry you sister I go marry you because when himself you're single mother and you are desperate to get married, you are desperate to have a companion because you sometimes we want to prove to your family members, to your community, to your church members, to just say your busuya phonomony idea to prove to them say, oh me there be enya me na me nyo me your ba ye ware me a eye
Ebia na ye be man na enye ti de bia no. Emma, we are striving to prove. Nti ye nto ye boase. When say ye chorus our relationship yi bi mu a sister mpacho enumre mi pese utie mi yi pa na mu ani na ho hwe ene mema ni binum etese na nasafo mema ni binum tese sa papa yi wonno wote won ne target nyina no ene ne say me hwehwe oba wo ma oba wawo bia no waye desperate a wosanso ye dwumaden wo pa dwuma no wabataw no bataw no onya wiya because when you say minya catch say me warewa wose kwana kobubu nua bra kra be kwa kobubu nua no de aba because what tie sister ya wo be kan wono nso sebio ne na mani hunu between wono ene papa ya na wotumi hu se wo ba no so se so nkwala mienu o into a single mother and was sound so ye obi a woye na dwuma hard working woman. She single mothers for go abrochiri omo ba adwuma rough, I'm telling you. Because omo no nim say we need help a bia from babia. Entine de also ye ne say oye adwuma. No to me hwe ne ma. No ma ne ma odi ne metumi si baby pa. Ye wo mema ni bia o ma ba. Maybe I'll say I will block you. And man mani bi omo aba wo wiase a trust me my dear sister. One more aim na one no there search and what searching na is looking for single mothers. Looking for single women, lone parents. No what they are poor konkro no. A poor konkro no mo golden nuggets no what they are bet 2-3 because I know na ye nyina ye hwehwe. Because ye or the old partner say was so be worry me. Enti won fa ho. Because when you say the moment of catch you say me worry one dey, wo enu ano no we wie kura. Hwe ene wo mo betumi ene wa ye one ene wa call ma me no Ghana for man patcho munti o. Sam mema no se wo mo be call ma me no papa wa busuanfo ni mo anya big deal ma wo mo o. Womanya big dopa yensamo ema no ema 100 munya mu megina ho wo beko obia ni na busu beko akohu obia family members one by one. He will visit all of them. Na de beka chene so onye bi obeye ni nyinara. Because our agenda odinam. She say what your sister na wo say mini debit card and a mini credit card and me di twa ticket. Obwa ebi mo sheda won apply for credit card and a debit card da oba kire so pound na wallet nyina wa biom di akire na ebi nim nti obaji adi wa kasum de sam mema no so ma no de omo vibes wo ma no de hania woti wakra na ne sane na motirim oh see that. Oh, baby, you be fro baby sisi ah. Baby. You be fro sisi sister you ta fro baby I catch you so onya baby fre what? Baby no onya because baby no what they dada what they say wadwen. Baby no na to ti no ti ma your dede because ma ye ti asem wa e da na ye ni ji o. Ye kan somewhere de kyerenya ya sum ye de ni ya just say obi kan ya ye say better. So ni strategy. Hanya meba oh meba me pese meba ho ochina na odi America wonso nim so oh ampa me I mean bema my husband to be so oba ene ma me nkoto ticket ne ma na sister wadwuma wakogina wona so nurse ni ba ana healthcare worker ebia ye friend is saying customer service wakobo wadwuma no abegina ho na ado credit card na ade atwi ticket na ade ama no. But Tom said this lady, no, she was smart. And then I may catch him in your baba could say, sometimes we think, say, I brought you for ma, Jimmy for. Yes, I no crab you for ma. What can say, ya Jimmy, ya jitum, ya Jimmy pa. But when in BB, ya Jimmy na, ya Jimmy no, ya very smart and wise and so.
There are certain things what bury my bed to me, a brocheni bear my de ye Ghana ni oba what Ghana. Want to me find a brocheni bada. Oh boy. Because before so be shase so kasana brocheni ba wonim. Hwe me emema no mumie masona muntiasem. Say ya money ma brochirefo ma ne titifie. Muni ma brochirefo ne mo mpenafo ne titifie. Na se moye bibia na omumua mo na anasa wo ye wo niema bi wo twetwetwa saa entro we na wo prepare saa tricks no na ye wo say wo yire no wonim dia wo ya na wo mpena no onya aware of dia wo ye de ntufo say wo ani oga adwo me ka kire say oboa. We know it. We see it all. Sometimes fine man no mumpeso mbe fi mo. A man, they overlook things. They know it. They see one more ye nara, but no one near gusuno oko. Because there are some of our butcher for mana. A man momo for some mo yere no any woman among your motina would to you no me yere no. One no na adrian wa program is me roommate and I'm in it you. Ono what to hokeke. Yetia. A lot of ladies ewa bruchri ha. Wamu krunu mo munyo motete ne sa ne ma ne wo mu tirim. Yeah. Sa no wo mu tirim obi ho a na bia na ne ma eye nketenkete no. Wa hyede yusu sa ye no. Oh yes. The a man be they are pretending to be with their husbands. Trust me and believe me you. When you pay bia na ne ma ne susuantia enti wa shada no endio sa niam ne de ye na dwuma na mu movie ko se be ya enkwala because on pese enkwala no ebe mesi o mo papa na asem be se enkwala no nkwanti no wo ma shada no mo yes ade me so hit on the share button and share the video for me. Hit on the share button wo so share keep sharing. Ni yanka no kranchire ya ye ho. Yanka no kranchire ye ho ni aye hu ni ya hya se nyansa. Ye fa mo ye bra. Emema no muntie pa mo yire no mo bebra mo ni titi omoni mo titi fie no they are pretending to be there but so wo deep into wo makoma yi mu pa dia fiam odobi ani ba bia wo ono wote hokwa enti wo se na safo feel say wanya we no otwofo twofo because all power here it what the aware na tutu ni tirim and na won say na lady ni ka no pressure no de to no so yenko ma me ho yenko hu papa oh ring no yenko ye ring no chese won so de aye ni no okobo ring aye ni no okoye ring no so koya aso na customize na kama wadu di atum no de ono so ni di atum hey bra we guy wate bra we guy be feel rough we guy what tactics in a bo adwuma pa we guy we a guy pa money yo but enesu ahu wo beri manyansani wo bema wo represent Awurade Nyankopon wasase so hanum sei na wo di Amerika fo se wo kogu yira ni mu ase wo abonte wo se dwa na bu abebo wo se hwe wo bebi mama fo nyina ne wo ma ane o ma twetwe mpena wo disappoint wo ma wo bu wo mo kwasea wo ma wo gugu wo manum ase nyina wo se wo bi epiepie ba bonten. But now what dream no and not say wo kwaya no what would you what dream nyina ne say oh wo ba na yesi a friend say na yas ne de ne dia say I wo bia nim say na yas ne dia say wo bia nim say na yas ne dia say because na yas woni ayi friend say miami nua kwasi Ernesto Poku what she wasn't fair to Ernesto Poku. Me I had audios the very day I call police station when a lady na all confessing inara me kwasi or record ye de ni nyina brebe I had it right here as that time no na nka metumi ababonte ababu bosanye mani nyinara abra na police fo ni bisa wo se enti wonyem ana wo se ai menyem no sa recordings ni nyina audio ni nyina na mewo that moment ana motu ho ni nyina na mo ye ni nyina no na Ernest na o record because he wanted us to know the truth. But you see, I'm not a biased person. I wouldn't say because of said you would year or no na now or no yemi huni panintino and no will be a duenia and that's will be any what for quanya any rightful. I was saying better than I said I may best support to there be that. He thought he was smart.
odi America ba bonten no aba begu wu wanimu ase won se ne papa ebu abo so won se ne ma no mu piepie eba won se ne ma ni piepia eba afe kra ne nsama kese ne kra eba bonten because me ene nsem bi kra mete ye no kra me hu kra dwiri me ensem ne bi ene mete ye no me ni awuraba ne gina phone so for almost 2 hours abroche for me binom wa dwere ne se me for ba na me for ba ni me di nani me for ba no ma tete ma ye na tantan de na me ko because e ma no mabu nti ene me yi obi si nchen wo chena obi beba because ye ma na nkasa no woni nua no kra ni nipa no ho kra na wonu enani chia na ni mienu chia ya gani se be ma ni bu oba asumesi we kwasea no enso still no oppress obekwa akohye ho no oba na press obekwa akohye ho because obi ho no ma de wo pa ni se wo be ma bi di ni din betore so anaso wo be ma bi beba se me warew eno ano no ye feel say ye ware wi a eno ano na bibia si da bi o ye se wuntumi inspire a men twro se wuntumi ntwro a men spell you se say you a o moka no wuntumi a men kɔ because aware eye adwuma nkasa na se wan to obo ase na wan hwehwem se ne awurabe wo ye smart nke bia nke ne nkasa awuraba no na nka wote se ani hio yi eswon se enam sese bitafrache wono onim ni value number 1 from lady no any adwempa hene interview no what kasa ye nyina no I pick one thing she knew her value was even though minim se be me was so opeme but o sha say you're suspicious over near maybe ohun red flags ni nyina na safu eye ni nyina nanso anya de ben aha once I come to it was no let me not make a mistake here mama momodi amfo mani nto from na me sha ase study near maybe and was sha ase so was study no ye ni homework no ye na so say nkakra wotumi nya emma no oni wo mo twempre nyinara ha bema besia betumi ka kire wo ba se mi ko jai wo ba wo te Ghana no ma ba be warewo na woni me ho no so wo sister so mi di wo ho ya wo pa wo sister ne ho no wo ho ya me nwanwa for a man to tell you say oba wo ne na wo okoja no aba be warewo and you accepted it. Hello, excuse me women, are we for real? Are we for real? Wonim perfect woni nipa ne wo ho eno krona ba be daddy was ya mempani biem etimi koja no ma ba be ware no ano ma me so no papa so parents so ka kire so nkoye ni homework yi enu omra and you accepted it. You accepted it. You knew say why you will be born one. Why you will be born one. Why you will be born one. And so catch you say one na me pew intimi koja no aba no. When to be antenasi anwene ho say into watchina bi safu stingy man boga kupalu boga wode na adwene nam ehwehwe single mothers no atumi abo omo opo bega boga wono de won fa ho so obesesa man na boso 610 wo wi wa abuse omo emfa ne ho wo ginidin no akọ sister won't say on we a mistake. Dabida, mommy, don't ever accept to say baby see me koja or banama be ware. You see, a call back a baby beto. What we be do? The fact is so good to me, Gina, ye. A support no, a man who could jar or bar for frobi. A brass sour barno, what disappoint your ban, what waste this sour barn time? What do you ban any? No what see mano. No akojano. No aba you fro don't do no agiatum. And you think say what you oba onya wo. There be unye memu kechiri. Remember. Unye memu kechiri. Unye memu kechiri.
bebre didi akire ho ba nti se wutumi boa na opene so ma be ma bi ko gya na yere ana wo ko gya na mpena wone na wo a o de be yo because some of these men no eya wo mo ne ma na ne na mo a wo mutumi hu the way a wo oba no wo think what you say because remember ni bi no mo you very smart pa they play with your intelligence what say na say she says she agreed for the man to go to Ghana and divorce the lady because the lady told her she was no longer interested in the man. Sawa ho. One say no so no kwaye no. Wan kwaja no. Answer what ye ye. Let's assume he said na the wo kan no is the truth, okay? Sa no kan no ye no kre boga kupalu the o kan ye no. Ai boga kupalu the o kan ye no. Na so kwaye no kwaja oba no. Wan kwaja oba no. But one thing I give credit to this lady in UK or no was say what to me any lady now or what Ghana no it team me up a year one, and this is something I was say my ishinya, because when we begin to learn these things trust me and remember need to me my young crash yeti together sir you to me crash yeti sir hate each other. Because one no de bia wo pe kwanya obefa so a obetumi ede entotoye ne ntokwa to mo ma no mumienu mu ntam so ho na se be ya muntumi ntimi apna monya one against ono na de bia ono ne nani age na ote ho na ema ekone ho na nani age ote ho no he otumu se me ye guy rough chale me matene car rough ano bo chale ma no vibes obo se Jonah na ni age mo konto kwani sana e man mienu ne ko woni ho saa ofo so ono a and so one say you were smart. Oh yes, you united the strength. Thank you. You were very smart and I give you credit. Kudos to you. Inti mana mo ko huhu mo krunum empranfa ya na mo ne omobobo atwede ne munyai. Because abra ni pan bekwa akoba atwede no enne be ma nipa no bekoso na otumi aye de ben age be ma no kura free winsem enu na be ma wo ho kura be ye nahi inti me se wo koto se wo kunu ni obi twempena ne nipa ne nkoko ntokwa o eni nipa ne nkoko ntokwa try so wo be get a little bit closer to nipa no kura just to find out edi enti kura na ma wo kunu kura na se wo mpna kura ni se nipa no kura ekotwempena na oni se nipa no kura tu sa na mo no. Yeah. One yes, I want to mean ya. What's a one if you were beja or no cock? De be a ye pentama cocontokwa. Do you think Senka lady? So prayer and one in May cocontokwa. And can you one no? And a casabe will go through pain, yana ya say go through you. So no call Jennifer slap or Jennifer's a sumbo. Eh, now ye ma sumbo. Nana yamawamo. Nana yero huna yi mana sumboda amen to aswate na abekwa kwhia wo baby ono ne nsa ne chen wo de ne 100 wutu na so obetu asum be 34 no ahwade a ne wapini ho wo hwade a ne wapini ho otu asum atu na asum bi Ghana forma mesi me catch me se ukunu wo muni maame a ene otene ne nsa bo wo de yere Bema wo mu wo maame wo mu onu ama ene obo ne yere itu obo wa to asuma gada wo strength wo wiase nyina bibi obenya bia fa hwe ne tirim boni bi maka wo pa bra bebo be mitimi fie ha maka wo pa bra bebo me na ya na ye man mu bi se no mo boga kupalu no ye kra chese chale ye value no krenti kra wo kra ba kra ye mfi nti ne saa na ya na kwa ba no abetene wonsa se wo betu mani so na ka ho na abete se pia bi yeso se yetutu mani so a abrante ete se wo ti abrochire a wonim sa abrochire ade ba ko pa e wa abrochire ye dangerous se wo bete wonsa bo oba but because se wa bu ebinum in the past na wo fa wo hudi ye no because se bio oni nkrata
and answer said be on person Ghana for betting us some Yabeka wa free police because ye de Ghana for the moment of Babe free police amani kununo what will crank ye what will crank ye the year wo nankasa na of your bema the year or bana yana de ye the fact is what to me a free police dear. Let us a war bano, who soon ni paboni ni usu wudini be mada. Nasu bemanana kwa bune kunono. What dini demono, on the way you free you to me young cannot. But for police, Emma who kuna na wompna wa abrochiri ha. Ube hunu kwanya meme kra me ameti me babetena ha na mabeso pama no na mabedu udwuma. Because ye wa free police taboo ni kwase bi si wo ye community ni mu. Nanso ye ntumi ntu mema na fo so omunya ma na bro. Yentumi ntu mema ne fo so omunya ma na bro because oba woni hu kwan as bema no matter who you are so obetena won sa wo de bebo oba na wo bu oba ahwie na se wo ahwie na sa akoda ho na wo de okoda ne so a enti wo adwene mu pade e pa na fa wo adwene mu wo feel guilty on wo feel guilty so wo be a member bebre wo wiase a ebinom oba wo ne nete ase ne tamfo no ne nete oba wo ne nete ase ne tamfo me patwara me bo won kai ne makai wo se me srew pi ai so wo UK hanko ade ne na tie ne yie ai eye Saturday ye nua ba ma me se wa ne papa yie ne e ba so life e wo Kilburn ai Kilburn e ba so wo ho e ba so den Saturday yiti bo modia na bra eye Thanksgiving ne emra ne em ko jam ye nua ma me se wa no ma ne papa ai e friend is Thanksgiving kese pa obia mre bi mi de he me mame me de mi invite nkrofo mu nyina mu mre bi Saturday e wo Kilburn ai flyer na da mi page why da hwa akosho so bra ne nyina asese abrochire ha ye nyina ye abusua aye nkojankoja ye jeje ye na ma ne ye jejeja ye ho ye bo ye ho saa me wie ya on the 4th December no aba beja mo asante achimbe nu ase ai asante achimbe nu ase e ho na ye ne e ba so dendende bra na beja me ni mabusuafo ne ye na wase fefefe ai me bo won kaye pa e ma wura mfi so se obekwa koto ticket Sabriya because on the 11th of February, Kisses and Roses basso den. She enye easy. Abroche for maybe bro. Now win him, and a sister be frame. Ghana for girls, Muntia semi be mame. She we your bar na ukoshia bema. Na bema ne kachira say. Wajuma woye, jaye, na midobe kwa bruchiri, enye bi da. Enye bi da. Sister na some more friend me na no waka kire me say based on any story no. Na osini kunu ekọ Ghana. Na okunu ekọ Ghana no. E na obi mani ni kunu no. Ese onfa nkoma obi ma no. Enti okọ Ghana na obma nipa ne nya ese waba no. E na nipa no kosoma another person. Ese onko eye sister yikunu yi ho no onkwaje eniema na ode ebre no ema no girl no call ye no na papa ni hu na eye sister yi kunu hu girl na o was oh we adwuma was ya me adwuma was a communication center o said was oh sa ene enka me pese me ma wadwuma yo ntu pa akona kwaja wadwuma tie ni yi o abusuafo kwaja wadwuma no na bra betena me fie ha ma me na mi fie ha no maye ha no hostel inti mi po bi obehwe so e de ama me girl you wonnim papa yi wo ba bia. This is how Sabita fracture Ghana for my binom won ma dwene pa ye kete papa wonnim ni wo ba bia na obi asoma wo se konipa asoma si we ho kwaje ade fa breme wo koye no be ma na ka kire wo se kona ko jai wadwuma na bra na be hwe me fie ha ma me abra wonnim no from Adam no one wadididi nkomo bi na nkomo na akwakwa ye dedede ne niema bi na nam se girl no so koy no ko hu se efie na so sei
Hen ya in self-contained. And I say, if you kakrana baby, away so dear enya some ketwa. Enti, akwalei bo modern sorry koya manka or kwaku jai ne jumano. Still no ni papa no, or ni sister yi kunu yi, communicate. A day I'll be moving in, time will be shiano, any bibia, and this girl was ready to do it. When you post up a pacing, a fear ya was a better than a beshaman no. Say if you know papa ne dia mpakra no kakranpa, one pechire musa. Enti wako nipa no suma no de niema na koma no. Na weina ase wo boaboa ne ho ase se wo sori a won kwa adwuma ne ade na nipa no so enotisi bibi. Ene wo bisa ne se na wo adan na nsen dia na ekoso ne no so oh she sister na me kwa me refi se me ka kire papa na ma me kwaje niema wo ne ho bre wo no sa papa ne wasi say enti no madwuma no kra de me de yi kra kwa akotum enti ni me gyan na makwa akotena ho hwe size le gon benya ho no watena just say sister papa ne nice small girls are young no kaka na nipa no I say hey papa no woni yiri o edan na akoto yesi ho no woni ne yire efi no wate woni ne yiri hotel no eye hotel woni ne yire ene siye ene wadane na sese waye ne sa enti waka kire osade yen enti wo so ntinka wo jimi wo gya wadwuma no akono akotena ho wa ho ene sister ne se me frɛ ne yire ma bɔ ne yire amane ene o ma telephone so no frɛ papa yi yire ene o se sister ma me nka asam nkire wo ukuru aniema na minua ne de bra ne so mfa mra me no mentumi anya ho ankɔgye na kwala amesoma no ma no kɔe no ABCD dia wukuna keka ato akwala na dwene mu no enti akwala no so ani abre aga ne boaboa ne ho akere se wa ye ready se wokotene fie makoda ne madam no akwa akohwe wobi fie papa bi a wato ne bo ase no wakotene makwa ye madam akwa akorane na me dia maka akere no maka no kwache maka ne se one delete wukunu number kren free ni phone so me se one blocking number no one delete na so onim no wukunu kra kasa bi ma no wukunu kra frɛ no ofa biem na me hu a me ankasa na medi ni dwuma. Do you see? Enti abrochefo mema ne binom no I am telling you say the way our life is it and minim so onye free abrochire ha na so okote siga na hono ma sabeta frache e bi ma se enkramanya ye de o ma hye cage mu a ye de ben ye bie wo mo se kra ase sabi oba na one ne ti abrochire ha se kra ne sabi ne tonga kra wontu ase sa oba no krampo onye oba na one ne ti em se be bi no ne ti fie nti onye duru ga na pe a piam enti assuming say we senye lady no enna sebio wo yo bia wo ye nyansani a ene kekoye ya anomfo yi bia se nko be pene so makwala na kotena fie ho enko be pene so no aka che ne se ka hokọ kona kokotena ho ma mi fo bi no kra ye omuma sa kona koje kotena ho ka ho twem dika sa koso ko pre ade abefie se mo anhwe yi a mo be prea na abekwa no akopem na no akofa ne yemfa sanye ne na ho ahwani boga ikupalu boga wampempe boga pinson be boga ohwehwe maasu boga on de maabro no obro no onim se wo ba abontinu wa ba begu oba nanim atifi so oba ne din asai oba ne din ye emema bebregu abrochira asa na omote wone ne yirinya issue wo fie se pe no odiemrika be mo no be ma telephone so akobo obi amane oba no krampo no okata so oba no kra no okata asem ne so se mo hwa Nayas se na nkopesa asem we ba outer enka Zion Felix ye ka Ghana bloggers ana video makers anka Zion Felix wa bigger platform enka Nayas nya Zion no na nko bitumi atena ho no aka ne nsem nyina hwie sansem ya na no obeka ye nyina egu ho but she was still protecting her marriage still na no wo cover wo kunu no anim guase so eye ne fire class obi batimpo se ne kuru kra tene nsakrampo abono abrochire ha ye bo oba
abrochiri ha yebu oba na mo de ma na mo tete ho na ye bobom na makaka ma no atum tete ho no because ayemi kunu and I want to keep it and say no wo de ayire ho dakro obebo wo to wa wo nsori biem dakro pe obebo wo to wa wo nsori biem me say obemme bi odo ni ma me bie no na obetene ne nsa bo oba wo wiase da obema bia wo buo e wodo e ma ne maame ontene ne nsa mo oba na se otubo modern so no otene ne nsa so no odebo wa abroche ne wo no emra wa ha memra no enkyere no nani na emra no mane hunu say aha eye different world even Ghana kra memra nkyere no obema bia ni hu kwan so otene ne nsa bo oba ene na mehwe antena en mienu bia wo mo ba so ya bo ba ko and I was like Ade Bema besia bate won sabo oba sister tu baba fu catch your baba say obema bi oni ni betu ana mo bi ampo ye woni ne kasakro bema ne nsa so kra se keke aya ase ne enkaminya aya dwane free sa nipa no kra because example one day na atom ebro tumi bu oba tietia na yase bu oba moba ni pedue nyina asesa na wugira ho no menti wa no wumu no ufili sesen mega kupalu na ni so ubegu oba na nimu ase ubegu ga na nimu ase na kwa fa ho adi na wokọ ene wahu se ma no ba na omoba na wutira anye yi a afede bi mu be yi wo muti wo ma na wabu omo kwase a wo Germany abonten so wo abrochira abonten so Ghana abonten so nyinara afe no mu nyino mu be pia ba bonten kese wo ma pilot obi ade ni information ne ba ema ni nyina epie ba tena nka wo se aduane mu mbokwakuo sese wankasa na ebu abọ wo chine bi mu ye bema na wote ho na wo ne wo yerete na wo ne wo yiri nya asem a enye bloggers na abefade akwakoma wo mo because abra wo ko ware oba no wan ko siki permission from bloggers wan ko siki permission from abontinsofo ansa na wo ko ye oba no ho ade wana wo hu oba no na ade pepre ho ni mirika na akokọ ware no nti se ne makọ na se issues aba mun mienu mun tena se as adults mature adults na mun solve mu issue out emema bebre woni ni yiri nya issue oni ni yiri nya misunderstanding kitua bi no ama telephone so ene hwe ema ne bebre kra nya sa report ni bi mu ene ma bebre wo hono mu a oni ni kru ewo issues a ompese obi kra bete ne ma me kra omo ne ma me amane ene ma ne bebre enso nka first nke ma na yesa ema pa na de bi omo babonten beton omo asem enso de bi ya ma na koyese sese de Ghana for mema mumu na mudie mrika koton mo yire no mo abonten ade enya nto enya ntia se wo hwe na afilisi se nipa no yes wo hu no unya etima bi ana odo bi ana whatever the man nipa no but mpempen so aba bedru ni se utumi se atenka no kọ woni feelings bi ama no woni bibi ama na men say ni din men ton no because at the end of the day no wada ho ama wada ne so wada ho ama wada ne so wanu aduane ama wadida se bi obi kura wasi wo niema da nti nya afe na wo kwa akoton no ama nkrofo fane tenase Mary Gina akuya sese baby aduru no yente ye ho ase aware no baby ekone da bi meni ani je woni ani je ntokwa na do so dodo yensom na ye too much wonim ye have a break kakra into de me free fie me kope baby atena kakra na wo so tenase na work wo ho ne yenhwe bibi de ebetumi ayama na boa yen eyeyi anu ma back to get motim ho ase na mu decide se mo beto aso anu ma to aso but enya bro yes answer from nana wo bo ma
na wo boma we ya ye ken se wo ba foforo bi so kra to no kra wuma no se we ya ye ken ya yeti he ya ye ken ya na ni chia pa se ma na aba bonte wo bi e ka treatment apapa yi dia ma wo mo ene bro wa bro wo mo nyina no o ba bi so eso te ho no sa abre ya na frɛ na wo beko obesa kɔ bi mu e di ama no ama na wo ne sa abe obekwa kɔ bi mu ama na wo ne sa abe because of say ono no yo ba wo ye superior ono de an we ni na no wonye enu ntia ono wonye ti ma me nkona me ton no ma Ghana fo nso de obi ani din nye se wo beton na ye beto se ki ye beto papa nki ye beto pa nka me se nki ye beto rough na ya aseme se ukoda baabi akoda ne sada ho bi mate se we de Ghana fo ye ne wadi ne yie pa ya nto ne sa because se ne ye huhu ni nyansa kakra ye hunu se da bi ente ne sa nye sa na tie ye nyina bi betumi ato yen na eche se ye ma ye ho kwan ya ne beto yen but ye me ye ho kwan so sa da bi da se de enti nti wo yoba ko share single man anaso be ma bi oba o se mini yire mini say we a single mother sister mpacho tobo ase wate tobo ase single mother tobo ase tobo ase pa na ye niema bi ansa na nipa no wage na tum cause one hwe ya obeba no aba be destroy wo no okọ and for how long emema ni bebrigu abruchiri ha dom de ye ma na ano no ofri lone parent we ho no I jump to the next lone parent no I jump to the next lone parent no I jump to the next lone parent because obi enu say single mother bia no e desperate or per companion single mother bia no or per partner single mother bia no opekunu single mother so de obi aso wa broche bia enu say single mother se wosika obi enu say single mother se wosika oh single mother de wosika to odi America de ho kwa akobata no wenya kwan nye waniwu twatikiti mami na de bi oba de ne credit card no de twatikiti ma de bi o ma telephone so a no afre ba adwa o ma me 10 adwa unsend me 20 unsend me 10 unsend me say gagai some sa eso so boga pian o dress kuntan no gira hon ma hu na be ma nie bema na yi chese bema na ye de no kwa asida ye beto me so ye bema pe ni bema na nim ayi hwe ne dressing oyiyi na badwi se ye twitwiri mu atwa ni ti heavy uhu na ase ye no ano no sister sagawa hu wo be yi wudi no no de akọ ha kachika sa weda ware were no no mudi ka de mamo no ntumu wate na bema wo pe wo pa no obakra woni kankra me kan ware asem kra na akireo thank you odoyewu tiso ye single mother patrotie me ye emra so se bamu wani ada ho emra so bamu wani ada ho na boga kupa lufo ne de omdo so gu abruchiri ha ombe yusu rough kupa lufo no mo ba Ghana na muhu se o ma fefa wo mo ho saa na uhu o ma ayo adwen yo se boga de wo sika de na enra me kan no wasese ni sika no no de aba nti uhu ne na wa adwen yo se o boga de wo sika boga no ni sika o oni sika abrochire ha emema ni bebre ema no ne wo sika emema no mu ni sika emema kakra bi ena sabe omo hye wo mo ho so omo bo adwuma ono e ma asem kra de kofa na nim kra mpa wo chese won check wo ba bia kra yes omo ne from se mema no enye kupalufu yi osori a wa address ya gigi akeka to so akeka hyehyem wa twi ni mpaboa ho okwa yi ase ne ne nas hu ne nas ne slippers na wo da ni nyina ye packaging omo package so be omo be yi ma no because omo nim say ma no single parents and especially ne pade efe nti no ba sa no de aba behwo
Utira nye yi, obeshi wo hu sika nyinara. Obeshi wo hu sika nyinara. Owia 1p krampo ntumi krampo nya bi mfa mo. Oh, asempa na meka no. Me nya ntro, abede ya ne o ma na ne nam hey. Ye hu ni de bia. Wa for wa bodru Ghana, wa dress it up here. Wo be aba Ghana wa shopping no. Ghana for girls no muntie. E be ma ne santa ade no mo ba o mo hyehyɛ wo ho no. Dodo na no mo hyehyɛ wa ha o. Dodo na no mo hyehyɛ wa ha. Se Saturday obi party bi ama na obi ayie bi ama na amfa no ho ankwa ankɔhyɛ wa no ha na dress na he no de kɔ. Enti dodo na no onrese osori a wote he kɔhyɛ na adwuma mu kɔyɛ na 8 hours no ba no abetena se no abetwe remote no abesam ne nan. Wo ba Ghana no abomodian no akotwa shopping. Ah, mo se ye ho e fro se Pramania no akɔ Pramania no akɔgyeje no akɔ Zara no akɔgyeje no ayeyeyi no agyegeje ne saa no akeka bubom ne ntare no wo fa wo ba Ghana ofa ne jeans ano de ne t-shirt na hyem no de atoso we no obehye no asese ne ntade ne nyina obehye ne nyina so hu ani da ho clean yes obedi no wa ye ho ntade oba na hu no afa ne ho saa perfume wa gyegeje perfume ya de agugu ne ho hwa mame nka sam nkyere mo dodo na abrochira ntade no kra yitumi free o ene nkrofo be bomi o hey sister ntade no kro mutumi free ntade no se kra corona kra ba ye kra de hey se free dwa na buso uko internet isu a obi decliner, obi di zip, obi di clear pay, obi di hwana, hey baby, and now a year friend say, PayPal for Chroma credit. Sister will be chino di chin tadiani shoe no, what bows, hey, sister per short in a shepa pay, Gucci shoe na shani, hey. Louis Vuitton pa, hey, where you original with it? Wow, shot me say we are fake. Because they say you're 23. You're 23 mo ye chia ne mo no. Yet ya chiche mo na dia mayen. Yet to so the mayen. Oh, aha ya chiche mo mayen. Inti Gucci shoe no. Wakwa no akwayi no client na wakwa akwayi wa clear payer. Ya man ne bi a 6 months so won fantia. To the to sa no akeka bom na yese dwopo oba no de abebri moni so hu so afa ne ho sana abrade wo sika hey wotumi ato original pa hey Louis Vuitton bag pa ne oh my god na wo feel no ani age kodi enu achi na me no na da o na wo de kotena baabi na koja wo ho fama no obewo wo sa abe na abomodian so no wie so no do bedru krom ha no so e ho na abeto samia ati e ho na abeto samia ye de ani omo na ti ha o nti ne ya ne afa ya de ne saa ya fa ne sa ne ti na lalat otwi a no watwi he wo di club pay na won so wo di miso me di club pay ye nyina ne ye club pay ko he ne ye je client na no bi ye client na ko utwi ne matwi ye je ne ate every week £10, every week £2. Ebi aso na aju so beba Ghana next year. Wa sha se free sabre wo bejeje ne san kakran by the time obedru Ghana no na che say we design na iwe twi ne bebro de wo ho na egun na wa ne bag chale mu Ghana for no mu ni mu ntia me se apo no na me yi ama mo ne no apo no na me de ka kire mami ke ana dia bebo me hey, me say unam na so hu so bi afa no ho ma ne nya ohu o. E ma ne nya ohu sa sister na obi atumi fa no ho. Bra ma ne nya ohu sa na say obi atumi fa no ho. Hey, abrechire the rough. Obi akoni akotwi ne nyina ye de nam. Hwe. Udru party na se na du aye na se ase slippers na esu. Unia klepe wo ye adwuma. Wo bon sanchire ne. God bless it. You just spoil the market. Sister, you know, hey, open pay today. You know, the funny thing is,
Yemfa bi nya serious, but eya reho the way a memma ni between mo take advantage based on sebe may vulnerability so. Na utimu ye den kache nipa ne se ton wajapade ton wo ho niema ton wade no na wodididie na me se ya ma na sebio ye nso ye jimi no odo na ewura na jimi dos na fa ya adwene mu ni amotomoto de ehia ne se wode ne sa afa unufu anu kakra bi wo se ni ye wu se te wose koton no akoton assuming senkanayas wankoton ne camera boarding sa wo mu camera no mo de etwa wo movies ne boye den pa o ne boye den pa wankoton and one ton ne kai and anka still ne camera ne da so on ma do you think say enka wo ba yi ya enye yi enkonim say me ko Ghana me wani da so me wadwuma bi wo ho me ko akoto amadwuma so but I can assure you say when him said ne wako Ghana was started from the scratch. This is how mean some of this so-called abruche for men and woman tie. Ayana mumu ni mni enti abruche for man ne to de bia woman ni mema ne to one ma womu play womu wicked na say wicked cry but womu play with justice no eye because say mema ni binum womu gukrum hanum say mu gu abruche no adwene na say tirim odin ewudisam ewurawura womu tirim womu ni tema womu ni atenkama ma they don't care. Obeye ubone no okọ because when him say hey ene so o play with ni oba no kra wicked kra no okọ kra na obese nya oba afoforo efi akwa akowura obese nya oba afoforo fi akwa akowura because another woman so te hono ma ono so aye ready sabio ono so ope companion. It's so sad and I pray say ye ma ye be do ye ho ni enya tema me ye ho nanka meme yi no boga ku palufu yi wo mu use sa wo mu tactics we ni de a cheche ye ya enka ya bobo ya adwen a kire wo mo. You know, recently there was one guy ana o make advances towards me, and the sad part in it say this guy lives with a woman. Tio woni oba na ti o woni oba na te a onim se mensumi nim se woni oba na te sabi oba no kra no one no oba but baby obi hu mi biara e passem nana mehwe wo and one day I asked him say me patro ya hu nu abonte a me ho atete ana hu mi how do I look wo behwe me no behwe me sen wo hu mi a me menhwe me ho ho was there be shy and you no cry me who am feel no we are see dressing ya there and I'm saying the shana so be shame e dey na the be shame e shana wo so o de be shame no wo mi nim se woni oba na te ya once wonim so se woni oba na te no ka che me so se no de enhye da anya yi bia ono de se ono de ote ho owo ho nti se me ye dafter na megimi na my desperate say me po bi adwemu a no apeni ama no a lot of the ladies you know especially egu abrochira no single mothers bebre no sa na ye oni adwempa bia se wode ba be fa so oni wo betena ho abebo bra o jo all pe ba bia either se obeda because on person be kwa kutia full rent into o pe ba bia no benya de ne bag besie anase wo pe ba bia aha no ntokwasi a no aba ho na ahia £50 ana and £100. Boso me beso ama wabeka kire me se mimi fie ha metia 1600 no 1600 metia every month I cough and pay £1,600 no or ba betia £1,600 na mama ana. And this is where women we need to be smart. Me hwe no no ogina ho no so obehwe me no. Se me pne so amana se brown so behwe me ene brania fan talimwe boso me so na dru on the first me patro me 1,600 no bechi ama me ana eno no ye rent nko na me council tax nso bechi ama me ana ene me council tax bill kraba e da ha baby esi ate so kra na mame no
1,001 something. Woba betua no so aka ho amame ana. No abetua me Virgin Media, wetua amame. Obetua me Netflix amame ana. Eti bosume na bills nko akeka bubomu no with rent nko na no nko ayeko 2 grand plus 2,000 something 2005 2006 no. Bosume so obetumi atua sika na ana. Obetua amame. No. He can't pay. On to be nchia. So I will not let desperation and something that yama society edi ewura ya adwimu damage mano ma me nkofa no meto me ho no nsa me ye burden ma me. No. I would rather work hard, do any kind of stupid jobs, edwuma hunu bia meye me professional job na me wi ama sanso akwa ye ne san wa bonte ekeka ho nyina no makabom na me de chia me rent sanso de afa me ho because I know me pia bonte I own myself and I feel good. Me beto na me da fim. Me da fim. And at the right time and the good time, the one or no or bano a quine papa suono na jempa when it him na ye or dog kind and what edema no. He will come. Obeba. Kwame Bright fa unsen hunu ene sebeta frache wu Jimmy ene wo kwasi atori we free me video aseko. What you say? Me ka chiro. Me there these days me so kwasi asem so me ka chiro pa me ni me matem but oba na se me kasa ne ye ya ade se na betena na be kan sem hunu aye ka no kra chire ma na beba be keka kwasi asem se we hanum se ya metutu bia ma rough. I am telling you the facts. Mona mama man to me ne wo mo ho e wo wiase no. Mona mama ma sorry na de bia no wo mo succumb to abuse. Na senka wonua baby ne ya bu ne se yanka wo ebe ye ode. Nka ebe ye ode. Mempese obi babu mi ntinam tim baby no. Mempese obi babu me ntinam tim baby nti. I have every right to say it and I will say it proudly. Into all for say how Joe come out from my video. I don't care. I didn't invite you here, sir. Need me hear me video now, but can I still be changing? I say, but you try and say, I will deal with you drastically because you need time for something. No, yen tolerate this and many be more. Yen so cry, so watch it. Long time ago in Bethlehem, and we don't do it anymore. Nobody invited you here. We're talking about. It's not about beating. It's not about beating. It's about the now okra me den kra na ma block okra because who provoke me. Mpese me bu befu but who ya mambu afu. Where is the blocking things no kra no. Na de no kra enyi ma me kra no menya kwan block no mpo. Block me we kra me block was am block you soon me block you everything. I'm telling you the fact. Ye cannot cry, mommy and cannot cry. Now, unia baby na kobi ye ni sanka. Wo weni beje. Unia ba na ko be me bi fan no ye ni sanka beje. I say then it's about sharing. That is what talking about. Me dem enti dia wo ka. For wapacho sorry. Okay, sorry then is good. Opacho dia me dey opacho nkwa dia then I'm cool with you. Mathematics here. But I'm telling you the fact Kwame. Let me tell you something. Say obema watene nsabo ba enye easy o mu mema ni binumu no mu na maya masese emma no bebre no aye omaye rigid emma no aye bi odwene ma bi wan wonte ase we will feel like let me leave alone and be free into obi a person be entertain obi a crap bia on try ne ba bi no ndwene ne ho so ti ase because sebita frache we ase no nobody is perfect ye nyina obi anya perfect because ye entertain wo fie back ye nyina entertain wo baby afa ni ye ba nya be kan yeti abom enti ne se wo no wa mekire wo do kan na se sebi oba wo ne tie wo kasa ne bia wa nkasa ye ana wo ye bibi no ayem from so na wo ten wo sa pe na wo bo no a just imagine you're right
Because so fu se bia wo na wo kita nkrata oba ni nkrata enti no de bia no wo ye de ben wo abuse no. We don't do that. Ye sa. And no ye pese ye man ne hye wo mo hoden. We are not advising women say anasa me betena he. I'm not advising any oba bia say kona koja wo kunu. Anasa kona koja wo mpena anasa bibi da bi. Me too am in a serious relationship. But say assume say en kananate won otrene san no bom yanka. Do you think say kamene betena na? Kamene ntena. And now make a sana, hey, tank, hey, gay. No, yes, sir. No. He knows very well, say, and you're right. They be on some more cancer. One when you dear a beck.